Tola. Okay, ipatpatroan uba o pakong. Olakan pakong amail boat, diyakan uba amail boat. Kaya ri may sasair, me uba kay ten, kachukak tatongki uba. Okay, kay ten uba, yay punggabana. Okay, uba kanatok niyan so, kawiyala, kaniba, kauba, ka-serve, ka-submit. Okay, ima pa ipalo ko sa iya, liya kan may ban submit, wala kan, amail boat kan. Okay, nintuan amail wiyaki yang kauno. Okay, liya kan pan submit, wala kan, ituan aral wiyaki yang aral court. O liya kan, ta wala kan may ban pakong amail boat kan, tuwa cha amail wiyaki yang kauno. Okay, rini patpatuan me, pasapang koros, makin kapal koros makin portanan popot, kay magtailpan kak treat tuweta kray sa akin treat momotso, kay kachayl olakan kilang atayl maur treat momotso, kay tuweta kray sa akin treat momotso, apa napaliala songan pasapang koros makin miyan na atayl maur. Kapalakan makin parata, magtail kan pepe tangki, an so kay. Daan so kan, magtail kan lelong kapal. Okay, teman-teman. Nan maurwat, magtail pang popota pol ko siya. Okay, nan kayong kurenti su. Okay, ralaut riyaisak isu. Okay, walum, meman me pang popota. Nan maur en sampawat utan pan tiar kapal. Iyo mautan ko sompala tail popotan pasanta sampong kauno. Paita mapangkak eliminate songan kapal akan. Magan porta putang kapal kan porta niyan so selfishness ano pa naramas uya me mauta. Pwede kinsene ngay makaunt so me uyaya of course. So me uyayu. Apo reina tail pan kokosan nan sangan environment ta kokosan kaya neta na panutuk ng kalwayang kachain mela. Okay? Praise the Lord. Okay, aritola. Upa tapakong. Okay, upa tapakong. Diyakan kachayil kak patuan pa na met men isang kapuranwat. Yali pukon popoten. Me Christ kakalikiyang kachayil. Kachayilin upa chayil po tuweta chayil. Upa Christ. Olakan niya chayil puko and popot. Okay? Kachayilin limpakong atayl boat kan. Okay? Liyakan sapul mo may scripture, sapul mo may scripture. Wala kan sapul mo tayo scripture, sapul mo tayo scripture. Kaya tak tayo kuleti, tiyang kolokol. Okay? Pwede ikupuran kaun. Ibawat akong katay, nan ipro isak silu, irajigitiga isak isu, ibang pakikataylan, watak pa na. Ipro isak silu. Okay, makamaniyang watak pambil kak intiniti siya kam na proi watak kam proi watak. Okay, okay, isak silu isak isu. Okay, kumail pek yang amail son kawit akan o kapayata ar koson natakan. Parasota kentok tisang apapali. Okay, nganamail kan. Pweki ar utan pan. Wekatangkot ar kowa tatokot. Makmail pan pekyang rail, rapan perenki kapayata ar totok. Maso rapan kinisenswat la ar metso tokak so si kumail. Okay, basically ako ko sa iya. Teman-teman, kosompal pan irail kan makota point pen wiya tapuite wiya mange. Conta talk me pukoki ten title yang irail mena papali. Basically, tami ko siya utan kauno belata olakan. Okay? And we are mga narail panay. This is not my word. Don't get offended. Okay? Mangkalalabak ren kauno. Okay, aputan kot kasanete me olakan tuweta Christ me uya tapin momotso. Olakan tuwecha irail me wiya mga narail boat. Kan orek simpanini tikit. Kaya ritan niyan so magtail banggang kapayata.
Okay, pwede kaya rail po ko tatok tama coach kaya yakin rail ti. Riyakin open ta wanim okay ren kak kapay kachalta. Right? Ren kak yeah. Kapay kachalta. Tana ko tatok coach. Ma coach kat kiyang rail. Rabang kemperen ki kapay tao tatok. Raban kin ins raban sito magchay sito kung kapay ata rabang kin isay suwat kila. Praise the Lord. Ariya kasompal utang kasompalong kachay pagchaylan kin paikyang irail kanme kay tiyang okay basically ito weta tama-tama utang ni koskosoya church Christ o yung aki church ari mo na child pang kakairta nan pong achievement okay olo li okay kauno katin kasaneti coach katin masani kaite na chayla chandamat ap yeyi ko puron kauno pero kau tola cha nang karyaon Peter riyaw isak silu ibang watak when itanaway sa pulma child riyaw isak silu amasani kuburma kinta kayong picture glory to God kayong picture riyaw isak silu praise the Lord riyaw isak silu memasani puwede kauno kumail pekyang aramas koros me ankim manaman en kaunta wasa ong nan markil lapalapo mesapulman ki manaman unsaken way pakon o ong kapnakan mekin pakatar tosang renar markiyo poren kin kapungala aramaswatkan o kachingi memaukan pa ikupuron kot en met kumail en kachoketi ngil suet en aramas puipuikan amail wiwiya maukan okay kachoketi kailen kachoketi ngil suatakan the ngil praise the Lord kachoketi ngil suat en aramas puipuikan ki atal wiwiya maukan okay bildola cha isakwano kumail en kin maur salatak ap kumail tepa kin datongi amail salatak when we amen pindi mekot suat kumailen kin maur salatak ap kumail tepa kin datongi amail salatak when we men pindi mekot salatak when we men pindi mekot suat ap kumailen kin mamor nintuan lutun kot kay hallelujah. Praise the Lord. Okay? Kareta ekosompal achail salatak kachail en kin wiya pueki achail wiya sapulman kauno latukay te trontatak. Okay? Tami patpatuan kimetkan kay pueki ekosompal achail upa momon kauno a kaching kasaneti take nan eu panene. Kilang imig ngalap ko siyam. So lahat yung waksang achail panenay utan pasanan achail panenay imapan wiyawi tuwecha Pinland Church. Okay, the Pinland Church icha mabilpan wiyawi na achail ksim panenay. Chik. Then numatay. Okay, mamor momon Christ songros ma Christ wiyayang mumotso ima ulakan pan wiyayang liyakan. Songros ma mumotso wiyayang Christ ima diakan bilpang yang olakan. Kampagabay ko, tami patpatuan kimetkan pueki ekasompal. Glory to God. Pagtola siya. Na limaw. Tsakwala na limaw. Praise the Lord.
Oh, Jesus. Bukarabashanda. Karyawan picture? Kayong picture, kuburma, kayong picture lemaw. Kayong picture lemaw. Okay? Memasa ni piltuwecha kumail me pulopulkan, kumail pekyang memakan, o kumail koros puryang nalikon karkarak o uba pananan pungomail. Popuksaraw masa ni kot kin kacin palianta maaklapalapakan o kachkiyang sapol makalangan makarkarakan. Praise the Lord. Okay? Tana kachailen upa. Imi ka sompalki me pulopulkan utan pan upa. Okay? Match ka nagas ko siya tuwan upa pananan pungachail. Okay? Peikyang memakan. O kumail koros puryang nalikon karkarak. O upa pananan pungamail. Popuksaraw masani kot king kacin palianta maklapalapakan. Aking kachkiyang sapol makalangan. Yeah, sapol makalangan. Sapol makalangan mekarkarakakan. Okay? So, kapungakot, tami perpetuan kimetskan boy ki kosompal pan kachailang kin submit. Nalo kaya wayo makapchebang prowe chail. Wata kakaskasaya submission. Kachailang kin submit. Submit one another. Okay? Liakan utapang kin submit. Tama ikamelele me songan ya pasan pan songwach kaskosom tame kasompalki pwede kachailan nasa me niya chail kilongway ola kan kailail sang liakan iminta sotrokin aklamay sotrokin sikanang sotrokin itit itu wecha makchail papa kauno out of fear. Okay, kaiten kubrong kauno kaiten kubrong god kachailan masak. Okay, kupuran kot kachailan utan pilata makchail pam tokongi. Okay, niyan so makchail kin salolopotongi so tupake ungoto iting kachail pilaw yawi lalopotong kachail tataw sabol ma kalangan po na chail mo. So nan James payo isu. Okay, uksaraw masanitan kachailan pa ikyang kot palianta chapel ampan tanga sang kachai. Okay, na lokayang wayo kasiyat na submit to God, resist the devil, and he will flee. Okay, ari kasongpal takot submit. Okay, imikas ko siya kamatkan po submit soto mimini aklamay kan sikanong. Submit soto mimini upa soto mimini aramas sikanong kan wiwiya. Imi karsaraski kiola kan boya kia rail kelay raking kalap aklamay tatong ki physical. Okay, makasupang uyama chipang kamayuk. Okay, armimire ng pot boya kemasak kay delembak. Praise the Lord. Amak chayla sa meni chapyo ipan mo muyan mo kachupang pot kita, right? Piltuwe cha liya olakan. Kay liyan ka kosaya makachupang uyama chichupan. Ichupang wantiyong pomot. Okay, yari. Condition. Tuwe cha kawuyama po yan uyama. Iuyama po yan uyama. Arkaiten out of love mo. Limpak makayusan sa rin Christ. Niyan so makchild sa tukun uya. Okay, niyan so mamumotso sa tukun uya ang Christ mekot. Tama kan uya. Dito pa kayo ngoto wati ki child selibok child ang puro uya. So to pa kayo. Ekin lalobot limpak ang kachay. Lao kachay purong puro to. Amen. Hallelujah. So mga child pupot pampasanta sang pont as kasompal kita ko tupa o kasompal kita ko pako. Okay? Ola kan ikasalapan na child limpak ang child po. Tuwa chok rai sa mo italabeni puya kaya momotso. Puya kaya chay.
Paula ni lobo. Berdoa tu Christ ng Gethsemane. Okay? Main coach kaitem ko insene. Kaitem insene men puyawi. Af ku promian po itanian so meu ya kapakapuasa kan pressure ta lokolok me panan ki. So to pa keu kauno itingong nao yeroson go to puen bokila. Sampa. Masu to pango to pula pang kama. So to pa keu. Imagareta Jesus kalap masa ni makaiten insene af ku promu itamen po ita. Amen. Okay? Christ utan pakong komuyong ay. Christ pakong kacay. Ima kareta ko sombal kacaylen asa pakong amanaman. Lang pil ko irama ko siya submit to God and resist the devil. Utan na makabangwatek ng translation chika. Okay po miya translation na kaya white translation kay miya. Kareta kasombal kacaylen asa isma pan submit to God. Kabani titang can submit to God. No. Utan pain sang nanamong yung kapananana. Pain plata can submit on God. Resist the devil. And the devil will flee. Okay? Pain nga ipan submit. Kasi titang can submit. Amen. Makawiya pa coach pweki. Kay ititang. Masak makalway ko tong ren kauno. Oh, glory to God. See, lack of understanding. Bible ko siya na, my people are perished because of lack of knowledge. So, wewe. Imakareta kachay. Pakchocho kachay. Kaskasinan pon. Wrong foundation. Amen. Karata ibilmang kakela kay kamoy. Out of love. Pakong kauno sang nanamong yung unsak. Am lamalamunsak, am kelunsak. Boy, imakot kayo kupurki. Amen. Create that relationship. Okay? Boy, am ewang kauno terbi miniyam. Am per, am masak. Apo am ewang kauno miniyam. Pain plata. Kapilata makapam. Limpakongi. Boy, imatapin pakong katay. Bible ko siya may imatapin pakong katay. Amen. Glory to God. Eri. Iman kacang kolanan Matthew. Mo na iban totola. Iman kacang especially foundationan kak salit na nata. Mongyong. Okay? Glory to God. Tama-taman story me liyo pakiran Jesus. Okay? Iyay bangatak nan matu riyaisak. Ira jik riyaisak yun. Okay? Riyaisak kasi may liyo partumon Jesus puen wiya pakpak. Okay, pakpak puen naputak riya manon yang kat ne palmonin samte palimeng en kupurira puen kakyang iran kakyang momotre. Ne palmon de palimeng. Okay. Ari Inan na insepeti ko apachotor en Jesus. Puchak riyaman yang aranono. Liyo ar partimon Jesus puen wiya pakpak. Jesus ar kayo no mo ren liyo. Tama ka anane. Aliyo sapang patuan. Main komunoki yang ya. Me ay tungal puchak riyamanech en yang mot impamui. Nan malumui. Aman ni palmauna aman ni palmeng. Okay, ni ompan wiyala nan marki. Okay, chay koro sa sama imo mo nono met utan kang kasompal ki. Okay, kasompal ki nakan insisiono ko paran kang kakyang poita, right? Tama Jesus sapang kachin sapang puchang kumasaning kumasa sa tama kumapakpakiyan kumakak nimtal may inakchan panem irapachuanang amen sakak pachuanem asises kachin masa niyang ra mamao mapanyang nem nimeitale apsocha ayang kileleti isme pan mod ni palmaun o palemeng po match
paisan Israel me samay kachin ono patang ta kaunop tang. Okay, well, basically dami kasi yawasa me may rabil banyang nimdalwat ap kauno kot me kachin bangi ko kauno kot me bang kachin kasanetis me bang mot ni balmaon da balmay area kap nga kauno. Okay, ap tau di sang rachik kay sakpayo ni chonta tong ek ni chompa tak ek chiko arrongata match re inanan lingar-ngarta pan periano. Okay, re lingar-ngar kita pumay resutra mata-matawa. Okay, sama-saman disciple ko tuwe chak child makin raparapaki a place ismapan at match ismapan counter match ismapan lead match. Okay, which mean basically chay ko siya pil ka child mabobot. Okay, iutan i kisin iraira te sapay iraira makalapuyawi nan a child popot ismapan mot match ismapan count match ismapan at match ismakakuya match. Praise the Lord. Atame Jesus kachin masanim makakyang nemtal talan lokolok may banem. Okay, kasaneti yawa sama kumabami miya momotiya kauno kot me bang kachin kasaneti ari tami ko sombal kiki pueki nan atel popo isong pukach makin wiya men karam isong pukach makin wiya kin kowela kay pueki that ibanta socha men upa. But basically buksaroga tete yang child makchay bawat wato koti tana ibang watak ni morinchon patangko. Okay, kumain asa tuan sises resok payo ni chon patak ek chay ko arronga tamach reina na lingar-ngar kita pan periano sises arimal payrail pa na koros umasa niyang rail. Kumain asa tuan ni sampawach kaun kan kin ankin manamanan kaunta chonar weikan o melapalapakan arkin kakaun Israel. Okay, sampawat. Okay, esocho pan tuwecha remail. Meman labala remail a pan papa mechikan. Oh, glory to God. See, when Jesus acknowledge masanim sampawat o ke child so lang wakpasang. Okay, sampawat rakin men dominate ramen count ramen kalitui Iray kan raken reinan kasaleyang men likikan dab som papakan mautarapan lutu. Kay po icho wiyapan ran kakpokpok tala. Kay po ran miminar title yang kaun. Atama Jesus masani na reso kono es socho pan tuwecha remail meman lapala remail pan papa mejikan. Reso kisu meman remain men so masala utan pan wiyala latu. Woo! Praise the Lord. Glory to God. Abuya. Child child men labala ke child pan wiyala so baba mejikan. Child men so masala child utan pan wiyala latu. Reso kwalu makayo ko somban. Kay tuwecha nain aramas ye Christ me mama sani beni makatsto kaiten po aramasakan en papa apwe en papa aramasakan o pwe en ton metekila maure tuwecha maur pwe mangater en mayauta. Glory to God. Glory to God. Achal kapungongi pwe kumasoche makachincho metekila maur kita soto kakaan kita tungalan ki mayaw magtami milala ranwit. Acha ewong kauno, acha memoriang kauno, kakalu acha penene chikicik. Kampakabay, magchelban asa, memamor ki pain insenatral, takin men kaun, takin men somasala, men lapalapala, ewiya men karamp, ong nanacha memoran sa bawat kita. So lahat tuwecha, kasi imo man a child tiyak me, a child tiyak utan me, so masakan utan pan. Yes, of course, ap tiyak wat pasanda samponis. Pwede yan so ma Christ kat to, a kopungong rail kan,
men especially men Israel pwede gasa ir pel mia take na Israel mamo ya parsikan okay chabang watak na Ezekiel ikamelele me na chel time mia na Ezekiel makaskosaya Ezekiel sidisak bayo kabang kola ko watak kwasaw kasampal pwede kaskosaya sa sinapan sipakan Arail kay pungsa salar na Israel sipakan so tensiono kan Israel so ta kamanga Israel so ta kalkaw Israel ta basically kaskosaya church mautana child responsibility okay ka child and apali okay ari imen prong tsaka saya me uba o olakan ka child and bakong pwede Christ katsto uba sa pulmangan may tala chingol mo ta amo pwede ka child and kakyang mayaw me ekachin sa pulman ki. Oh, glory Jesus. Glory Jesus. Iya kapag kachay and kuliti dame Jesus mamasani kay na reza kwalu tuweche nen aramas makatto kay tempo aramasakan en papa pues en papa aramasakan o pues en ton metekila maure te amor pues mangater en mayauta. Glory to God. Aribi but me baba kot te nan atail mauren popot eter mimini push ititiang the pisikaniang up and person tasang bon limbak pain amanaman katail and basan dasang bon limbak. Ton mate gila, limbak and ton mate. Okay, limbak ye court. Imain tamak trail pangkang kilang moren Christ trail alasang moren Christ kilang momotso alasang moren momotso on Christ katail pankak kapareta ya moren kupuron court na trail mamor. Pag trail sudupan rubang ataping katail. Kelang wasa nan bil mawur mbopot kasaleyang kecay la paliala question kan makin mia ma kauno tam kareta kauno sutra kakalong na matwalitan buen en intayang atamif irate kang wanchu kan sapek asa tatama mawa tamaswat wanchu kame kakaling kiyang atamete pakang irate pakang okay te tama kauno sutra kauno kahit na suka katsto pon sampai ibanta yung kauno kak more nan sa ng fireman chorus maipil nged kay akak is almighty all knowing is Jehovah kakong me korusian aptama kareta esotra kakolong pon sampawat torela te savela aramas kors mesasai kapag ako, so tiyame ko tiyame aparan kauno ma tama utani ko pura iya plan abang katstocho koltiksin pwede sampa tuwecha ichawan sampama na lima beini bilmasani me sampawa tuyacha uchupan alialuakan okay one sampa sa tuyata mekot kachilong job match nan poput kakasaliang kecil tama kareta kauno ko tsota uyaki tame kakuya out of love ye melimbak o mo melimbak akan over operatement ya akin kiyang kecil choice kecil en plata kiyang kecil salatak en plata Makchail man kotongi, tesoto kotongi. Amen. Yeah? Up. Chama-chaman. Me unsaklan mauret. Kachail korospan umon silangan kauno. Pagchail an ale kateik panachail maur.
maur magtail tungalan kisambawat o maur magtail bilban yeyaski gogwalacha ni balingen kabagabay ko ikameleleme kasambal tamaktail malane gubana eri iyay kabagab kauno en katin sawasay katail nanatail Pwopwoud kauno en kakela kala wasakan meluwat nanatail Pwopwoud okay kalang kauno kasaliyang katail makatail mapang work on katail mapang totok Taiba nanti yung totok watch ko mapang katoki ka na invest na ng marriage maluwa jalar ka na invest lale put more investment okay invest where ki kabang kilang dami ka na work on puen kak prong grow alive come alive again okay kita isu kak pokpaki yang acha kauno kasota yield to it the kita isu yield to it quote and kinkatin kapayata tamak tail among yung desire. Okay? Every day. Praise the Lord. May gusto kintayang ang pot kapag ikapakpake? Chapta. Intayang ang pot. Ipakpakeyuk. Mona ako ko natatok. Yeah? Praise the Lord. Liyakan. Magtel bang kilang maurin Sarah? Na prama pot kacay panutan. Praise the Lord. Okay? Sarah kin lugwarigi Abram, my Lord. I count. So kung matawa, may isang koros per tayo, I count, tama kong purki. Sounds crazy, yeah? Kapungakot. Sota aman metuweta. Sara makot katin. Kapayatanan pungan ligo Rusya. Okay? Praise the Lord. Kareta chapter practical. Ima kayo melal katailan practical na numotail. Chapter limpakong ang pot. Kasayayang ang pot. I love you. Ipagpakayuk. Okay? Apalong katail na natail later na natail katail all. Okay? Ipagpakayuk. Okay? Mainan kahit na apal. Pwede child kayo naruchurot karatak chailan la naruchurot magchay ka kita. Tan ipagpakayuk. Tuwecha tayabayo. Tuwecha maram makumpuloto. Praise the Lord. Kapag ako, chimay parangigi. Watak na malkakan kareta. Please, iyay bilbakpak makapupot. Kumakula watak nan malkakan pukmapan. Enjoy yo. Liyakan watakan li. Olakan watakan ol. Okay? Back and forth. Kaskasaya yang naman. Pwede kak prong built. Tamo ola. Okay? Tamo sola ni Tapio. Pwede ni Tapio aka. Glory to God. Itama-taman. So ngayon may kilangay po likawi ni Tapio nat relationship po. Mapil likawi set yung may pink. Utan tengray kilaleti. May bil ko selite. Emano kaya set yung ngay kilang wasamimiyaw. Utan ibang pokatak kasambalgi. Okay? Atama kareta sola. So sa popotla sola. Ay likaw yung ano tsakay. Likaw sa kola tutu. Wala pamba baba manok lagas ko sa auta choko kulasang. Why? Dame change. Indame ta ime change ta I value. Ay kasombalgi. Okay? Yawan ay kasombalgi. Praise the Lord. Amen. Ari. Kelail baiki ang boson na ang Pwopwoud ban safe. Okay? The coach ban katindorela. Okay, ni ang ban lalopotong coach. Maang Pwopwoud safe. Praise the Lord. Kakilika karorong leya chang Pwopwoud safe. Believe it. Kamelele. Kati iting.
Kete ko utang scripture. Don't do that. Pagay ni kubrang kauno. Mako so lang kalap ko utang ang pot mas soto so lang the psych memoriang kauno. Don't do that. Kapag may dangkot. Pakauno mangi. Am lalapotongi. Both side. Praise God. Hallelujah. Let's pray. Ikamelele ikakokola mo ay time at kartayman kapakapi kakan me toto me plata mauriang kauno apam spouse other half second to plata memorang kauno. Eso tapon. Among yung an wasa ma among yung miya iwasa me kauno kot king katin masa ni te karong te irong. Ari remember tong may Singapurano makali te pilol te katamang kapakap kamelele yang makot kay soon and very soon kauno kot pan buya mekot. Okay, kauno mekot kauno pan buya mekot manamanan kot pan revive. Okay, ampo tam benay. Okay, kauno pan restore. Hallelujah, that strong relationship. Sa may kot labalap kalanganin kamo kita kapakap. Hallelujah, kamelele. Aletin poson kelang. Imigos ko siya papa kot utan pan pason ta sambil limpa ko kamelele. Chay juga kan lapang ko prong kot masot ratay poson. Poson song yung makot masa ni yung kakolokol. Kakolokol kasay kilang ap kakolokol masa ng kot. Poson kun pulisang niya chay rong masa ng kot na romo isa-isa-kisu. Tana atay bang rong masa ng kot atay poson bangken kakirta atay poson bangken mia. Oh, glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Ama kabil saikin ta save. Saikin ta. Oh, glory to God. Simple. Ya, poson na namong yung makanana Christ. Poson na namong yung magasuka kalep nan morat. Okay? O kabarong-rong ilayat kaman ampaday na yan get saved. Okay? Get saved first. Yaman mo na bang get saved, may itong Christ na namaw. Lukay yung Christ. Katete yung Christ. Mang Jesus. Yanani komi. Okay? Pweki. Katail pan low, may itong Jesus sa trial mo. Okay? Kung pa may tata. Jesus so chukoto itingukap. May tata. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kacapang kapakapan na. Pagkan get safe. Hallelujah. Amen. Uya kapakapiw. Iyay kapakapan na leta Christ. Mo itong Christ na namaw. Ay tiyang kapakapan ni kanyang alayo balian lamalam. Glory to God. Ap kapakap and Christ ang katlong na namaw. Pa Christ and uya lam kauno am song kamaw. Okay, arak siya kapakap. Makarorong layet alasang ya. Nuboson uya kabehinam. Okay, siya kapakap Hallelujah. Kasi ya main kot kalanganan ko mo. Pweki yung katin pa kong iyo. Nan kalakwet ikatete yung ko mo. May uyara mas pa naman. Babakot makakiyang iya tipaykan ranwet. O ipaki main Jesus kamkatslong na naimong yung. Uyakin niya la ramas mo kamkatsin kuburki. Yan uyala sangmet o bilpang kukulat. Kalanganin komi pweki o muyala raikot o iuyalar sapol mo. Namaran Jesus. Amen. Okay? Kamelele me Christ katlonger na namnong yung. Niyan so me katete ni kilinong. Puksaro katete yung child na Rome. Isak me niya child ken kamelele na child mong yung. Katete ni kilinong child me Christ. Yai sapol mong ko tieras. Katsto pola serti yasata.
kaman ki maur sautuk. Arwa sama kom kat kat yai mang kakela kaken komi ma kom kin yang mi menan parawach stay strong mi menan parat. Gay rongorong mga sang nan parat. Pakan kakakaitan ni palingen. Okay? Iko sa iya mo itong kray sa maur tuwecha 5%. 5% kay ten kasutan ke maur sautuk. Kan ki maur sautuk. Paka chopon atay. Golong na mo ko atay. Abu me ka sompal ki me daki 5% ta 95% ketay anana grow. Ketay anano wo kitala song kay matangala retay. Wo kitala na tail mamor na tail panine. Me ko ketay anano wo kitala. Ya, wo kitang yang alara maso. Wo kitang tama ko purang kauno. Tama coach ko purki. Tama maawang ay mo. Me euran iban tolong tama coach inokiyang ya. Iban ala kaching. Okay? Pel niya iso water saik na kay kapakap kume Pwopwoud kan. Boy kamela la matail message kasompal boy ki yai upa na sotokak upa. Okay? O limpa ko tuwacha ka kanin limpa ko sola. Boy ki achay limpa ka pa santa sampon mekot. Kamao ko mekot. Himakareta kapakpake. Okay, kamao ki balwaro, kamao ki kaman pot kita po maybe pay, maybe last name mo makaselel. De ramet tiran ni raibwik sakaw, tiran numaray. So mukat koros isjud na medyo kakuyawi makasampal sang. So mukat koros pan surala. Achalim pa ko pan endap yawasa. Amapasan na sang borang kauno. Ime ka sompal ki mangkakela kami single kan. Melaw kabaka be careful when you pray for your spouse. Don't rush. Kate karwaru. Kate kailangan siya masaw kaman both kiyer. Kate kailangan siya balwaro ka inangiyer. Kate kailangan siya nairail tipso ko inangiyer. Kate kailangan tatok ko o tatok na novice ka inangiyer. Ka mau kiyer. Ka man both ki. Kate mo yasang ko. Main ko ipat patyo mga iboy ki kachay lang kakwe yang serikan ang bilka understand dami kas ko siya. Ni makarata ipato sansal poktail korsan kakasa. Pagkasampan. Na ichay serikan ibil ngay na isarabain tor putakaman. Pokata na iputako niya sampung wano. Okay, sa pilata masaban lalo po chong right. Ari ibil kun kawit ka right ang pilata aray po me maraban Pwopwoud para rabar pachang me Pwopwoud rabar pachang ya rawander kasaliang ay po may pagpagkakara tarapil kun curious. Oh, one day main pilaray vision rabil Pwopwoud tao. Imi pagre-right ran pot kita aramas makot me bang kasaliang right. Okay, kate kailangan siya lengan kin masa. Tuwa siya poputi niya kalikilang tuko. Kalikilang. Okay, ari bang kapakap po. Manage pa yung luwa. Nang bakita ibang kapakap. Ibang kapakap ko Pwopwoud kan. Especially focus ang rail kan me. Kabamoriyang kauno. Apa mo other apps. Saik mauriyang kauno. Okay? Paul ko sa iya yung kachalta na makasaulang ang both saik into saulang la. The saik mo itong rai sa rail mo. Saulang la kahit ten. Chowela o balian laman. Saulang la weweki anki personal relationship with Jesus. Okay? Makamampirta ang bot iya kapakapalyo. Ang bot mampirta prakakakay ka iya kapakapalyo. Praise the Lord. Yayi sa ulangan mo. Okay? Kareta. Kalanganin ko may sa pagkatawang kom korusyan merorong ilaya chiyay kapakap. May ikaw mo kalip makangkay ng iyang aramasaman. An gotong kamoy. Kamu kacin masa ni kamu macam pakongki itu sa. Niya so masasalong ala. Ni minanti. Rakacin kalangan kasaliyang git wan laut na mo pakongkit. Kachkito sa bulmo mo yeras. Mememan mo pusol layan der solong ala. An kakanyan kimursot. Papakot nan klokwach riyakan korusya nan parat. Mayang rong ka school, rong patak, rong sa pulumasan. My God, in some way, my God, hallelujah, I release, oh Father God, in the name of Jesus. Claim, oh Father God, by faith. Lord, become kachin mangi. Liyakan koros to, olakan koros memimenan parat.
Mawia kapakap kiara el panay and get saved. Lord, I thank you. By faith, oh God, we thank you. We praise you. Sa kalangan kiyong ko mo po ki aray saver. Sa aletin poson. Po ko poson ye ko por ke mekan mesustro lang. Hallelujah. Hallelujah. Kapor ki. Hallelujah. O kaskasik. Kaskasik. Kapor ki. Kaskasik. Mekan mesesay lang gumasato may kot kalangan. Kalanganin ko mo. Sa claim, sa punggubana, ng clockwatch, imesa pang uya kapag-pungay ko mo, puwede sa kamelele. Niyat mo yung atwatong ko mo. Songkoros mat mo yung desire. Lord God, mapungong kupro mo, kahit yan insenet, and boy tao may isa. Numara mo Jesus kapiyata ko Rusian. Kalanganin ko mo. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Kalanganin kot, kalanganin kubur korusian, o kauno koten katin, kabay kajalta, maraing kapurano tuk tay prong tupana. Kalangan.